ni hin jun ni hlei ni thong ni kul lali da ha kha post thong chim nak ram kan thok changla SAC van long ka nak rong a kampala tol chung mi pakhat athi ni zan jun ni hlei khat a SAC ral kap ni kampala peng chung a van long in ka dau nak atwa rong a tol chung mi pakhat athi i hliam ma apu mi zong an tia kan thai ni zan chun a SAC ral kap ni kampala peng chin lep mun khwa chu fai cha van long in aka cha a tol chung mi pakhat athi i adang minung pani hliam ma an pu chin lep mun khwa hi chim makoi ramji in somli shong a mi khwa se i SAC van long ka nak rong a siang in le in peruk zong an jok kampla penglong selo in min re pengle matupi peng khote pol zong a SAC ni van long ka nak pe tlai atwa tia kan thai KIA ni sudung SAC biu ha kungtal in sakham pali ni khat chung a alak kachin ramkul wammo peng chung a mi sadung biu ha kongtal in akyang kap SAC ral kap hun khwar nak pali chu KIA ni junil hai khat a alak na tia thai asi KIA chim nak nol ngai kulu nel no bu ni nihin a SAC ral kap sakham pali kan lak i pitu sit polan nak sakham fa tate zong anjam tak na chu cha a wammo le kampe ti kar lak hun tam dau chu kan control kho chang tia achim sadung khwa biu ha kong sadung le chi phoi kar lak i checkpoint bung chong sakhan le la phai sakham pol hi KIA ni nizan jun ni thlai khat a alak mi na an si atu kum march ni seri thok khan kachin ram kul chung a mi SAC ral kap sakham pol chu KIA ni dausham athok i jun thok tiang a SAC ral kap sakhan zakhat leng alak kho chang tia thai asi thingkepar na duwa chun kampek ko lai thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la ton zang a bompu swal nak a chwa cha a kum thlai nga hak chia pakhat athi ni zan jun ni thlai khat a ton zang kho chung a bompu swal nak a chwa cha a kum thlai nga asami pang hak chia pakhat anun nak aliam tia thong kan thai tol chung mi pakhat ni kho chung ka dau nak i atang mi mai thal kon hong pol akhom liaw a bom rap alam swal cha a athi hi asi tia achim bom rap alam swal rong a anun nak aliam mi kum thlai nga hak chapa hi lungtak khwa mi khamwan lian asi tia thai asi i ton jang peng uk zung pong a bom rap ni apua hno hi asi ton jang khwa chu kan hnu mai ni kul ni thum a khan CNA shoi mi chin mi phun dau thlang tural ka bun ha ni an rak lak atu a chun khwa mi cheu khat zong an kir chang na i khochung dor cheu khat zong an un chang na tia thai asi ULA le CYLA beruanak an ngai hnu a longtlai in rakhain thil phor an on than longtlai in rakhain lai a moto lu chwa an rak kham mi chu Center Young Lai Association le United Link of Arkan Karlak ton beruanak an ngai hnu a an on than chang tia thai asi rakhain lai in longtlai khwa a the si le aiding ti rol tampi ni tin an lak cha a tangkat than kai nak achwa pin a ramri lai a SAC ral kap ni van long bom thlak nak ti bantuk atwa ton cha a him lau ti in kan hnu April ni kul ni li thok khan longtlai in rakhain lai a moto lu chwa ter loading in CYLA ni arak kham chu kong he pe tlai chun CYLA le ULA chu ton berua nak an ngai i jun ni lai ni thok in longtlai in rakhain lai a moto lu chwa nak nol on than asi CYLA ni study team zong adir i longtlai le rakhain karlak chole thal na kong he pe tlai in thil sining ya thlai nak atwa lai tia thai asi